Ikipe ya Chelsea rero yo aho nayigaya yagaragaje urwego rutari rwiza, ariko reka ngaruke ku kijyanye n'abatoza mu kibuga. Umutoza mu kibuga wa Manchester United ni umutoza mwitwaye neza, mwaziritse gushyiraho umukanda, kurwanirira izina ryanyu, kurwanirira ubushobozi bwanyu, kwerekana ko mushoboye, ariko nkakomeza no gusuzugura, kudahereza credit. Ntabwo ndibuze kublaminga umusifuzi cyane, aho ndibuze kumublaminga hari uburyo mwagiye mubonamo ubwiganje cyane butavuzweho kenshi, ni uburyo bw'ikarita y'umutuku atahaye Lisandro Martinez. Premier League gusa yari yabaye, ndabibuza ko na La Liga yari yabaye, aho ikipe ya Barcelona yari yatsinze ikipe ya Espanyol Barcelona ibitego 3-0. Ikipe ya Rayon Sport yibasira ikipe ya Kiyovu Sport itsinda ibitego 4-0, yisanze mu bibazo yari ifite, ifatanye n'ibibazo yari ihondagura mukeba. Hello everyone, what's up Rwanda, what's up Kigali, ni wa Mungu Ndako, umuhondo mwigi, merikire muri bombe, diamond mu y'agaciro, umuhungu wa ruhago. Football is my life. Ndagira ngo tuganire ku byara bivuye mu mukino warabaye ku mugoroba, aho ikipe ya Manchester United yari yakira ikipe ya Chelsea, bikaza kurangira amakipe aguye miswi. Ariko mbere y'umukino nari naganiriye n'abafana bayo makipe yombi, cyane abikipe ya Manchester United, aho bari bakomeje kungaragariza ko bagomba gutsinda uriya mukino bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Iyiganza cyane ari yuko bamaze gusohora umutoza, bakaba bari kwitegura kwinjiza undi mutoza mushyashya, bambwira ko abakinnyi bari buze kuba bari kwitanga kugira ngo uwo mutoza azaza asanga ibintu bimaze kujya mu buryo. Ndagira ngo tuganire ku bice bitarenze nka 3 byaranze uyu mukino. Igice cya mbere kiraza kwibanda ku mukino hagati, igice cya kabiri kiraza kwibanda ku bushobozi bw'abatoza baraye batugaragarije, igice cya gatatu kiri bande kuri arbitrage yarayibayemo. Ubundi twigendere, gumana nanjye rero kugira ngo utagira ikintu kimwe ucikwa kuri uyu mukino warabaye. Mbibutse ko na Premier League yari yakomeje. Ndaje mu kanya tuganire. Iyi ni Here Upon. Wow, narayibonye umukino utari mubi, narayibonye umukino urimo ishyaka ryinshi. Ndashaka ko dukoresha iminota mikeya kugira ngo tuganire ku byaraye biranze umukino warahuje ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Chelsea, Old Trafford. Reka duhere ku gice cya mbere kijyanye n'ibyaraye bibereye mu kibuga. Ndagira ngo mbibutse abakinnyi babanjemo ku mpande zombi kugira ngo mutaza kubyibagirwa. Mu izamu ry'ikipe ya Chelsea nako ndahera ku ikipe ya Manchester United yari yakiriye umukino. Ikipe ya Manchester United yari yabanjemo mu gardien Andre Onana, kuri 3 hari hariho Muzarawi, kuri 2 hariho Diego Dalo, muri defense hagati harimo Martinez n'umukinnyi Delight. Hagati bari babanjemo abakaseri babiri, aho harimo Casemiro, harimo na Irigate. Nimero 10 yari Bruno Fernandes, uruhande rumwe rwa Rashford, urundi rwa Garnacho. Bari batakishije umukinnyi Rasmus Hojlund. Reka tunyarukire mu ikipe ya Chelsea. Umugabo w'ikipe ya Chelsea yari Sanchez, kuri 2 hariho Mario Gusto, kuri 3 hariho Reece James, kuri 5 harimo Fofana, kuri 4 hariho Kowi. Mediane bari babanjemo abakaseri nabo bagera kuri 2, harimo uwo bita Romeo Lavia n'uwo bita Caicedo. Imbere yaho hari habanje umukinnyi Cole Palmer. Impande zari ziriho Neto na Mudweke. Imbere bari batakishije nk'ibisanzwe Nicolas Jackson. Umutoza yari
uwa Manchester yari Ruud van Nistelrooy, uwa Chelsea yari Enzo Maresca. Reka twinjira mu mukino hagati. Mu mukino hagati ntekereza ko umutoza ngendeye kuri wa Chelsea, ngendeye kuri ikipe yari yabanjemo, ntago nahuje n'abari abakinnyi yari yabanjemo, kuko ikipe ya Chelsea urebye neza ushobora gusanga hari ibintu byinshi byagiye biafecta mu kibuga byatumye itaza kubona intsinzi y'uriya mugoroba. Ati mbaza ngo ibyo bintu ni ibihe? Gufata umukinnyi ukina nimero 3 nka Kukurera wari umaze iminsi ufite performance nziza ukamanza kuri bench, ugafata umukinnyi Romeo Lavia ukiva mu mvune, umukinnyi none ufite akamaro kenshi mu bijyanye no kudefendinga, ufite umumaro umwe nk'uwa Caicedo mu kibuga, ugasora Enzo Fernandez. Biriya bintu bishobora kuba byakozeho ikipe ya Chelsea bitewe n'uko umukinnyi Enzo Fernandez araza gufasha muri mediane, ibyo bita build up ni uburyo bwo kubaka umukino. Kubaka umukino wa Chelsea wabona ko biri hasi bitewe n'uko abakinnyi b'ikipe ya Chelsea ntabwo babashaga kuza gutangiza umupira bavuye mu izamu ngo baze kuva mu gice cyabo za transition zo guhindukiza baro z'imbere. Mbese urabonaga ko abakinnyi b'abakaseri, Caicedo arakasa neza, Romeo Lavia yagaragaje urwego rutari ruri hejuru. Umutoza yibeshe kuri uriya mukinnyi Romeo Lavia. Noneho ikijyanye na Enzo Fernandez ngo kubera iki yagaragaye nkaho yagomba kuba ari muri kiriya kibuga. Ibijyanye na build up, Enzo Fernandez iyo bakimara kwambura baro ukayikinisha nimero 8 abo bita ba box to box, abakinnyi baryo baba bari beza, biba bisaba ko ufite umukinnyi uzi umupira ku kirenge, wa mukinnyi w'umubora, umukinnyi uzavana muri cy'ikipe yawe ajyana kwa adversaire. Uwo mukinnyi ngo ninde? Enzo Fernandez afite karite yo kuba yafata baro akayivana muri igice cyaho ukinira akayigeza imbere ayijyana kwa adversaire. Ibyo rero bitabashije gukorwa neza na Romeo Lavia. Romeo Lavia yabaye nk'wa mukinnyi umeze nkaho ntagaragira, aracyari muri ari kurwana no kugaruka. Ikindi cya kabiri, Romeo Lavia ntago ari umubora cyane kuri baro, kuri rwa rwego kuvuga ngo arafata baro ayivane mu bantu ahita yijyana mu gice cya adversaire. Ibyo rero bya affects ikipe ya Chelsea, byatumye ko Palmer aza kwakira baro nyinshi aturutse ku gice cy'ikipe ya Chelsea inyuma. Build up nawe akaba nkaho ayikenewemo cyane, byahaye akazi kenshi Romeo Lavia ko kwambura baro nyinshi ndetse bikamusaba no kuzikina azegeza imbere. Bisa nkaho bari kubura umunimero 8 abo bita box to box. Ibyo rero byagaragaje ko umutoza atasomye liste abakinnyi 11 bagomba kubanza mu kibuga. Ikindi cyabayeho gikomeye cyane muri kiriya kibuga, abakinnyi babagoshe babiri mu kibuga cya Chelsea. Nubwo kano kanya ntabwo nemeranye n'umutoza wa Chelsea Enzo Maresca impamvu ari kubanza abagoshe mu kibuga babiri, akabanza Madueke na Neto mu kibuga cya rimwe, kandi afite umukinnyi Mykhailo Mudryk. Mbere y'umukino bari bavuze ko umukinnyi Jadon Sancho yagize ikibazo cy'uburwayi. Reka twemere ko yari yatinye parent team cyangwa se babakinnyi ihandi yaturutse. Ariko se ufite Mykhailo Mudryk waguze miliyoni zijya kugera ku 100, ni gute utabasha kuma umukino nkuriya kugira ngo umukinnyi Mykhailo Mudryk n'ibindamunani uze kuvuga uti byamunaniye kubwuko wenda ari ubushobozi bwe bukeya, wenda n'ibinyamakuru bikuvugaho bikuvuge ko wahaye umukinnyi umwanya ariko umukinnyi akaza kugutengo, ugafata icyemezo cyo gufata Neto na Madueke ukamubanza mu kibuga. Ikindi cya gatatu, ntabwo nje nemezanye n'umutoza gufata Madueke ukamubanza kuri gauche ku ruhande rw'iburyo aho bita ba nimero 11, wagahaye umwanya Neto agakinura mwanya we. Ko byagaragaye ko mu minota ya nyuma Neto ari baranze ni 50-50, agerageza kudefendinga 50 no gukora pace muri attacking ijyane cyo kwataka, naho akagerageza gutanga umumaro we mu kibuga. Ibyo ngibyo nambona ibyo byatumye umutoza Enzo Maresca asa nk'atasomye umukino neza, kuko urebye neza aho yabihinduriye mu gice cya kabiri ashaka kwishyura igitego byamugiriye umumaro. Ku mutoza Ruud van Nistelrooy waje wize ikipe ya Chelsea avuga ati ikipe ya Chelsea ifite mediane ikomeye cyane, ifite n'impande zisa nk'izikubagana, kuko urebye neza mu minsi ishize Chelsea yari iri hejuru ku bijyanye no creating uburyo bw'ibitego. Ibyo yakinishije mu mugoroba bitewe n'abakinnyi yari afite
birahura kuko yari afite Maguire mu mvune, afite Luke Shaw mu mvune, afite Mount mu mvune, afite na Kobe Mainoo mu mvune, afite mbese abakinnyi benshi mu mvune. Byagaragaye ko ntabwo yigeze yibeshye ku mugoroba, ahubwo abakinnyi ba Manchester United mu kibuga hagati bagerageje kugira ishyaka riri hejuru cyane, bakomeza kugaragaza ko bashoboye, kubera ko bashakaga gukonvenka kugira ngo berekane ko iriya dressing room nubwo yari yarapfuye nk'uko bamwe na bamwe babivuga, atari bo babifitemo uruhare, ahubwo banashoboye banagira icyo bakora hano ku mugabane. Ubure babigaragaje nari mu kibuga rero ubwo bitangaga bagaragaza ubushobozi bwabo. Ikipe ya Chelsea rero yo aho nayigaya yagaragaje urwego rutari rwiza, ariko biterwa n'umutoza wabanje n'ikipe itari nzima. Ikipe ya Chelsea ntabwo yagomba kubanza abakinnyi b'abagoshe babiri imbere ngo ibanze n'abakinnyi babiri baba right back inyuma, kandi afite umugoshe w'inyuma, afite right wing umwe w'imbere. Ibyo bintu bya mwafexe mu kibuga, ndetse no gufata icyemezo cyo kubanza Romeo Lavia mu kibuga akizerera mu kudakinisha box to box nka Enzo Fernandez. Reka ngaruke ku kijyanye n'abatoza mu kibuga. Umutoza mu kibuga wa Manchester United ni umutoza wakomeje gutrustingira mu bakinnyi be, ni umutoza wakomeje kumotiva abakinnyi be mu kibuga, akomeza kubereka ko byashoboka. Byanatumye ikipe ya Manchester United iza kugera kuri ya level ibona ko byashoboka. Byatangiye umukino bavuga ko Chelsea ije gukina na Manchester United ifite ubwo bivuga ngo Chelsea irakomeye, maze iminsi ifite performance nziza currently, ariko mu kibuga hagati rya shusho rigaragaza ko Manchester United ikomeje kugenda igora ikipe ya Chelsea niyo yaba iri mu bihe bibi, kugira ngo Chelsea izakureho amanota ikipe ya Manchester United biba ari ingorabahizi. Nanabibutsa ko no kugira ngo umwaka ushize Chelsea ibona amanota kuri Manchester United ni amakosa yabayeho y'umutoza Ten Hag ubwo atabashije kujera match kugira aho bamukoze comeback. Mbibutsa ko igitego cya nyuma cya Cole Palmer uwo munsi watsinze na hat-trick cyabonetse ku munota w'inyongera wa nyuma, kivuye muri corner kuri passe ya Enzo Fernandez yari ivuye muri corner, apasa kwa Palmer arekuramo Gatarina, ikora deflection ku mukinnyi bita McTominay wari usimbuye nawe mu gihe gito uje kudefanda. Birangira ikipe ya Chelsea itahanye victory. Ariko uyu mugoroba abakinnyi b'ikipe ya Manchester United n'abaferesta nkababwira ati congratulations, mwitwaye neza, mwaziritse mushyiraho umukanda, kurwanirira izina ryanyu, kurwanirira ubushobozi bwanyu, kwerekana ko mushoboye. Ariko nkakomeza no gusuzugura, kudahereza credit abakinnyi b'ikipe ya Chelsea n'umutoza wayo bakomeje kugaragaza urwego rwa maturity ikiri nkeya. Birasaba igihe ku mutoza, birasaba n'igihe ku mukinnyi wese uri mu ikipe ya Chelsea kugira ngo bazamure urwego, kandi bikanasaba Enzo Maresca kudakora ubukosa nka buriya niba ashaka gutwara igikombe cyangwa niba ashaka gukombeka ko umutoza ukomeye, bwo kugenda akomeza guhindura 11 majeur, kugenda hinduranya. Ntabwo wasobanura impamvu afata umukinnyi nkakukurera wari umaze iminsi uri muri forme. Nubwo yitangazaga mu minsi ishize avuga ngo kugira abakinnyi 9 mu kibuga bameze nkakukurera ntako bisa. Ugafata Enzo Fernandez umukinnyi box to box ariko utamujyanye n'ahandi aho ariho hose, ukamwicaza, ugafata na miliyoni hafi 100 za Mukayiro Mudryk ukazicaza kuri bench. Ariyo option wari ufite, kudahereza icyizere Mukayiro Mudryk. Nje rero kano kanya na Feresto umukinnyi umutoza Ruud van Nistelrooy nkagaya umutoza Enzo Maresca wagaragaje urwego rutari rwiza kuri uyu mukino wa Manchester United, wagaragaje gutinya Manchester United. Byasabye ko kwa Palmer akoresha imbaraga zidasanzwe, bisaba ko umukinnyi Caicedo avunika mu kibuga cyane, bisaba ko abakinnyi ikipe ya Manchester United babonerana ikipe ya Chelsea kuko bari bamaze kubona ko byashoboka. Umutoza Enzo Maresca watinze gusimbuza, watinze gukora remplacement by'ibintu byagaragaraga buri wese, ndetse twakomeje no kubona ko bari abagoshe babiri b'imbere y'ikipe ya Chelsea bari imituku mu kibuga. Umwe muri bo nka Neto yari umutuku, nta musaruro yatangaga kuva aho umukino watangiriye, kubera ko byamusabaga ko umukinnyi umuhaye baro yagombaga kwita ayimusubiza, bitatangaga umusaruro mwiza muri box ya adversaire we.
so birasaba ko aza gupasa baro, birasaba ko aza gutanga pase cyangwa se asubiza umukinnyi we umuhaye baro. Ntabwo biri buze gutuma aza kujya muri cya cyiza cyo gukarvinga nk'umukinnyi uri gukina ku mwanya we. Ibyo rero bihesha umunota make Enzo Maresca agomba kubanzamo right wing mwiza, akagerageza byakanga akaba ari bwaza gushaka izindi option nk'umutoza w'umuhanga. Ibyo rero bikaza gutuma umutoza Enzo Maresca bigaragara ko yaraye ari we wiburishije amanota 3 ku mukino wamuhuje n'ikipe ya Manchester United. Ndatekereza ko ibyo nibyo bice byaranze abatoza bombi mu mukino, ndetse bikaba ari nabyo bice byaranze umukino hagati, kuko ikipe ya Chelsea yadominaga ikanakina umupira mwiza ariko udafite umusaruro. Aho ukabona Manchester United buke bwiza ibonye igeze muri box iriya kipe kandi ikamubyaza umusaruro, ndetse rimwe na rimwe ikanatuza, ukabona ko irimo irashaka kwerekana ko yanatinyutse mu mukino. Hagati ibyo byose biterwa n'umutoza Enzo Maresca utabashije gusoma umukino mwiza. Reka tujye ku gice cya nyuma cy'abasifuzi. Ntabwo ndibuze kublaminga umusifuzi cyane, aho ndibuze kumublaminga hari uburyo mwagiye mubonamo ubwiganje cyane butavuzweho kenshi, ni uburyo bw'ikarita y'umutuku atahaye Lisandro Martinez. Kwa Palma afashe baro, akoze icyo bita lob, arengeje umukinnyi Martinez wari watayiminze baro nabi. Kwa Palma biramukundiye, aramurobye, open boot ifunguye, Godiyo ikuba ku matako ya Kwa Palma ndetse no gukandagira ku kirenge cyasigaye hasi cya Kwa Palma. Lisandro Martinez niyo muri gukurikirana umupira w'amaguru, niki cyatumye batamuhereza ikarita y'umutuku. Enzo Maresca asubira inyuma bamubajije ku kibazo TNT n'ibindi binyamakuru, aravuga ati iriya ni red card isukuye, red card yemejwe n'amategeko, bijyanye n'amategeko y'umupira w'amaguru. Mwebwe mwakibaza ngo uyu musifuzi cyangwa se arbitrage muri rusange iri kugendera kuki itanga amakarita? Umusifuzi yaje gutanga ikarita y'umuhondo, bamusubirijeho kugira ngo anarebe niyo action ibayeho, ariko birangira n'ubundi yerekanye ko ari ikarita y'umuhondo. Ikindi kintu cyabayeho muri iyi minsi, bari gutanga penalty, ntekereza ko direction cyangwa se baro itagana mu izamu, idafite icyerekezo kigana mu izamu, penalty ntabwo iri gutangwa muri iyi minsi. Niko njye bitekereza, wenda byazasaba ko dushaka ababitre baza bakabisesengura neza kuri Dako Sport Show, tukaba wenda kadusobanura kuri kiriya kintu kijyanye n'iriya penalty. Ariko iriya penalty ikintu cyagaragaye cyane, gardien nubwo yakoze ku kiganza cye ntabwo byari tensionnel, ntabwo byari bikabije cyane. Noneho Hojland nawe yabonye movement ya gardien ukuntu yasohotse, asa nkaho somehow adivinzemo, ariko urebye ahantu baro yaganaga ntabwo byari bikiri kugana mu izamu. Ese ukurikije iriya action yabayeho, iriya baro yari irimo iragana hehe? Ese iriya baro Hojland iyo ayifunga akayigarura yari kuyikoresha iki? Dutekereze ku icyo kintu. Arbitrage nayo ntabwo yabaye fair cyane, ariko ntabwo ndibuze kuyiblaminga cyane. Umukino rero mu kibuga hagati, yaba muri arbitrage, yaba mu kibuga hagati, yaba ku batoza, ndatekereza ko ibyo nibyo bice by'ingenzi bya Orange nsesenguyemo. Ngarutse kuri resultat, umukino waje kurangira ari igitego 1-1, igitego cya Manchester United cyatsinzwe na Bruno Fernandes kuri penalty yarikorewe Rasmus Hojland. Naho igitego cya Chelsea cyaje kwishyurwa bidatinze cyane rwose, cyaje kwishyurwa na Moise Caicedo, aho yarekuyemo Gatarina adafunze kuri corner ya Ko Palma yaramaze gutanga. Ibyo nibyo bice by'ingenzi byaranze uyu mukino. Ndakomeza kugaruka ku bafana bari bagize icyo batangaza mbere y'umukino. Ese murabona uramutoza Robin Omorimo ugiye kwinjira mu kipe ya Manchester United hari ikintu aje guhindura? Ngiye ikintu nabashije kubona abakinnyi b'ikipe ya Manchester United bafite ishyaka riri hejuru,
bari kurwana bafite a fighting spirit cyangwa se gushaka guprova ko atari bo kibazo cyangwa se gushaka kurwanirira umuryango wa Manchester United cyane kurusha uko nabonaga Manchester United mu minsi ishize yari maze iminsi. Mbona na Manchester United yakinnye nk'iyitanga cyane irimo irwana yerekana ko buri mukinnyi wese ashaka kugaragariza umutoza ugiye kuza ko yagakwiye kubona umwanya muri kiriya kibuga cy'ikipe ya Manchester United. So rero mureka dutegereze turebe kino kintu ko kizahinduka, mureka dutegereze turebe ko kino kintu uyu mutoza Robin umurimo winjiye mu kipe ya Manchester United yahindura bino bintu bikava muri uru rusobe rwo guhora bahinduranya abatoza, kuko nje mbona ikibazo kitari mu batoza binjiye mu kipe ya Manchester United. Nubwo Ten Hag nawe ntabwo yitwaye neza as statistics, ariko n'ikipe ya Manchester United mwimbere mu muryango wayo harimo ibibazo bigiye bitandukanye. Mwirebera ikipe ya Manchester United ko yabigarutse mugendeye ku mukino wa Chelsea, ahubwo nimwibaze ngo imbere mu kipe ya Manchester United harimo ikihe kibazo cy'ibanze. Ese ni directing sportif utarimo arakora akazi ke? Ese ni abashinzwe imirimo runaka muri staff ya Manchester United batarimo baritwara neza, cyangwa no kurebera ikibazo aho kidaherereye mu ikipe ya Manchester United n'abakinnyi se badafite urwego? Ariko ndagira ngo mbabwire ko Manchester United ifite ibibazo by'imbere mu muryango, by'imbere muri staff bitari kugenda neza. Niba updating neza, bahereza umwanya umutoza uvuye muri Portugal aze akore akazi ke nta pressure, bareke kumwitwaza imitwaro bagendeye ku byo bagomba gutwara, batange n'umwanya. So rero iyi ni yari analyse ntoya ku byaraye bibaye ku mukino w'ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Chelsea. Mbibutsa ko atari umukino wonyine wari wabaye kuri uyu mugoroba, aho imikino mu Bwongereza yari yamanutse. Newcastle yari itsinze Arsenal igitego kimwe ku busa. Bournemouth yari itsinze ikipe ya Manchester City ibitego 2-1. Ipswich yari itsinze ikipe ya Leicester City, nako yaranganje ikipe ya Leicester City ikimwe igitego kimwe kuri kimwe. Liverpool ikora comeback ku ikipe ya Brighton ibitego 2-1 bya Liverpool. Nottingham Forest ikomeje kwitwara neza n'umutoza wayo itsinda ikipe ya West Ham ibitego 3 ku busa. Ikipe ya Southampton itsinda Everton igitego kimwe ku busa. Everton ikomeje gukumbagurika. Ikipe ya Wolverhampton inganya ikipe ya Crystal Palace, umukinnyi bita Charopa n'umukinnyi bita Marco Guehi bakomeza bavuye mu ikipe ya Chelsea mu kademi k'ikipe ya Chelsea bakomeza kwitwara neza muri Premier League. Ikipe ya Spurs ikora comeback kuri Aston Villa itsinda ibitego 4 ibwira ngo tuza wakana we. Postecoglou banza rya jambo ryavuze rishobora kuzabaho ko sezo ya kabiri atoje akora ikintu. Manchester United yihagararaho nyine ari mu cyo twabasesenguriraga ku ikipe ya Chelsea igitego 1-1. Fulham n'ikipe ya Brentford biraza gukina uyu munsi ku isaha ya 3 z'ijoro, aho Premier League arizo ziri buze kuba zirangiza. Mbibutsa ko Premier League gusa yari yabaye, ndebibutsa ko na La Liga yari yabaye, aho ikipe ya Barcelona yari yatsinze ikipe ya Espanyol Barcelona ibitego 3 ku busa. Dani Olmo 2 abresinga no bita Rafinha nk'ibisanzwe captain muri iyi minsi, akomeza kwereka abafana ba Barcelona ko bagomba kumukunda ku ngufu. Real Madrid umukino wayo urapostponingwa, ikipe ya Atletico Madrid ibasha gutsinda. Tunyarukire no muri Bundesliga, Bayern Munich itsinda ibitego bigera kuri 3 ku busa. Harry Kane atsinda. Ikipe ya Dortmund nayo iza gutsinda umukino wayo. Ikipe ya Bayer Leverkusen ibigitambo cy'umunsi inganya umukino wayo. Tunyarukira no mu Butaliyani, aho amakipe makuru yari yatsinze imikino yayo. Juventus itsinda ibitego 2, Inter Milan itsinda igitego 1 na AC Milan itsinda igitego 1. Naho mu France Paris Saint-Germain yari yabonye insinzi y'igitego 1 nayo ku busa. Nuko amashampiyona y'Iburayi yari yagenze. Mbibutsa ko simo Burayi gusa no mu Rwanda imikino yari yakomeje. Ikipe ya Rayon Sport yibasira ikipe ya Kiyovu Sport itsinda ibitego 4 ku busa, yisanze mu bibazo yari ifite ifatanye n'ibibazo yari ihondagura. Mukeba akinisha abanyamahanga benshi ateganyirizwa gukubitwa mpaga, bamwemera no gukina umukino arawurangiza, ariko n'ubundi birashya bishyira bishyito agomba gukubitwa mpaga uko byagenda kose, kuko yarengeje abakinnyi mu kibuga b'abanyamahanga umubare ntarengwa yarawurengeje. Ndagira ngo mbashimire rero mwese mukomeje gukurikirana i Daco Sport Show. I Daco Sport Show ikora ku mbuga zose
hari YouTube ariyo tunariho kano kanya, hari Instagram, hari TikTok tumaze kuzamura urwego tugushyiraho ubuntu bw'ubushoti bwiza cyane bwagiye buranga umupira w'amaguru muri rusange ku munsi uwo munsi buri update. Hari TikTok, Facebook n'izindi mbuga zose Dako Sport Show, do following ndetse ntibagirwe gukora subscribe urebe n'ikiganiro kirangize, kuko nta yindi YouTube channel wakuraho ibiganiro byiza by'umupira w'amaguru bya sport muri rusange, ndetse hari n'ibindi bitandukanye bigiye kubagezwaho. Aya mashusho mu mihanda yo muduha n'ibitekerezo uko yabagendekeye. Ciao ciao rero, ndabakunda, bye bye. Sawa sawa, yari Dako muri Here Upon.